Perezida Donald Trump yatangaje ko yongeye gutanga ibyumweru bitatu, yatanze iminsi 5 birananirana, atanga amasaha 48 birananirana, avuga ko hari ibiganiro, avuga ko ibyumweru bitatu. Musaba Hamenein amaze gutangaza itangazo mu makuru yitwa Mario Nova ko ibyo byo ntacyo bibabwiye, ko bagifite umujinya w'urupfu rwa se n'abandi bayobozi bose bishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciwe ku butaka bwa Irani bazira akarengane. Bibutsa ko ikiganiro ari isi twerekezamo, mwari kumwe nanjye Mbate 250. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro kanda subscribe kandi nawe wayikoze. Nimba ikiganiro kikuryoheye kanda share kandi uri uw'agaciro kuri twebwe. Nimba ufite igitekerezo cyandike muri comment kugira ngo tuzabone icyo tuganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Muri kumwe nanjye Mbate 250. Reka umusesenguzi wacu Ngabonziza Alfred agiriye icyo asesengura ku bw'intambara. Ngabonzi, iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'isi ikomeje guca ibintu bigacika, wowe urayibona gute ikomeje gutitiza isi? Nabona Mbate 250 intambara Amerika yayishyize mu biganza byayo, kuko aho bigeze Amerika niyo ifite ijambo kuri iyi ntambara. Urabona Amerika ifite ijambo kuri intambara. Amerika urabona ni igihugu cy'igihangange, urabona gifite intwaro za kirimbuzi, kandi iyo ubusanzwe iratera ntiterwa. Wabonye kuntu yateye Irake mu myaka yashize, abantu benshi barabibonye. Bushize irongera itangaza ko ishaka gutera Irani nubwo itabisize mu bikorwa, ariko wabonaga ko byari mu mugambi. Nubwo Israel ariyo yabanje gushotora, wabonaga ko byari mu mugambi. Ubu ngubu nkawe umusesenguzi urabona iyi ntambara iri kwerekera he? Izarangira ute? Izahoshwa n'iki? Njyewe ukuntu mbibona, ndabona hari keretse ibihugu nka 3 cyangwa 2 gishyize hamwe bimwe birahagarika Amerika kugira ngo irebe ko yahosha intambara. Nubwo ibeshya ikavuga ngo yatanze icyumweru, iminsi 3, kubera n'amaco ya perezida wa Trump. Trump, urabona ko Trump we urabona ko yagiye ku buyobozi afite imihigo 3. Icya mbere, umuhigo wa mbere yari afite wari uwo kuzahura ubukungu bwa Amerika ngo bwari bwarasizwe hasi na Joe Biden. Icya gatatu kwari ukuca ibyihebe biri guhungabanya isi by'iterabwoba. Mwarabibonye ko bimwe na bimwe yagiye abihangura, ariko ntago yagera ku bwa Obama. Obama we yarabikoze, yakoze ibintu amahanga aremera. Ariko perezida wabonye ko mu kwiyamamaza kwe yari afite imihigo 3, harimo no kurwanya ibihugu bikora intwaro za kirimbuzi za nucleaire. Mwabonye ko yabanje gutanga gasopo, ariko Trump urabona ko guhagarara kwe, ejo urabona avuze ibintu, bwacya mu gitondo akongera akavuga ibintu bikomeje kwibazwaho n'isi yose ku myanzuro ya Donald Trump. Urabona ko abyuka mu gitondo, ijambo avuze mu gitondo siryo yongera kuvuga nimugoroba. Urabona bizagenda gute nka buriya? Njye ukuntu mbibona, Amerika irashaka kuyobora isi yose, kandi ntago ishaka kuyihira, kuko imana isubiza ubukungu bw'isi hasi. Urabona ko ibihugu byose byakangaraje ku bintu by'imikoreshereze, ku lisansi, ibintu byose, ku byo kurya, ibiki byose yateje ikibazo ku isi hose. Yateje ikibazo ku isi hose. Narebaga mu gihe ntuze hariya mu cya gihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwo bwatangaje yuko bukimara kumva ko umuhora wa Hormuz umaze gufungwa, Uburusiya bwo bwatangaje ko bugomba kuba bwabwira ibihugu bijya kurangurira ibijyanye na peteroli mu gihugu cya Irani ko Uburusiya ngo bufite
amavuta meza kandi meza cyane ko igihugu cyakwifuza ngo kurangura mu Burusiya cyajya kurangurayo ibijyanye n'amavuta bakacyakirana urugwiro kandi bakajya ngo ku giciro cyiza. Ibintu byakomeje kutavugwaho rumwe n'ibihugu, uravuze ko Uburusiya nabwo ntabwo bworohewe mw'ibi bihe. Abizi ko bufite intambara muri Ukraine, murabizi ko twarabibonye intambara nimba imaze imyaka isaga 3, urumva ko ubukungu bwo bukomeje kugenda buzahara ku giciro kiri hejuru, aho usanga ibiciro ku isoko byazamutse. Ejo bundi byari mu ibarurishamibare byari 5%, ubu ngubu bikaba bigeze ku 8%. Urumva ko ubukungu bwo bukomeje kuzamuka ku giciro kiri hejuru cyane. Nimba uko bimeze rero, urabona Uburusiya bugiye kuba umwanzi na Amerika, kuko Amerika niba yafunze imipaka yo mu mazi, Uburusiya bukaba bushaka kugurisha ibihugu byaguriraga hafi ya Amerika bigenda. Urumva ugiye kuba umwanzi wa Amerika, kuko urumva Amerika n'ubundi ziko itahuzaga n'Uburusiya, none ikaba Uburusiya bushaka gutwara abakiriya bo mu bindi bihugu. Ubwo urumva Amerika yabaye umwanzi w'Uburusiya. Urumva Amerika yabaye umwanzi w'Uburusiya n'ubundi byarebanaga ay'ingwe, ariko buriya Uburusiya ni igihugu gikomeye. Urumva ko cyatangiye intambara imyaka 3 irashize birwana na Ukraine. Uburusiya bwo ubundi ni umwanzi w'Amerika, ariko cyane Uburusiya bwabwiraga Ubushinwa, kuko Ubushinwa cyane nibwo burangura ibijyanye na peteroli mu gihugu cya Iran. Ubushinwa kandi bwo bwatangaje mu itangazo ryatambutseho nijoro ryasohowe na Perezida Xi, bwatangaje ko bwo bukeneye ibiganiro maze umuhora wa Hormuz ugafungurwa. Bitagenda gutyo, Ubushinwa uko bugomba kohereza amato yabwo bukubahiriza amasezerano bufitanye n'igihugu cya Iran. Urabona ubushize Amerika perezida wayo yagiganirije perezida w'Ubushinwa. Ubwo reka dutegereze turebe ikiganiro bagiranye, twumve ko cyajya hanze tukamenya icyo baganiriye. Tugomba gutegereza tukareba. Ibihugu byinshi biteze ikizava mu biganiro, dore ko Donald Trump yakomeje gutanga ibiganiro avuga ko intambara irangiye, yayisoje, ariko nyuma yaho tukumva ngo intambara irakomeje. Donald Trump ni umuntu ugomeza gukora udushya twinshi utamenya. Donald Trump atangaza ko intambara irangiye, ibiganiro bigakorwa, ariko nyuma yaho ibiganiro byakozwe bagasa nkaho abitaye mu ntebe, dore ko nk'ubushize bagiye mu biganiro byari byahuje Iran na Amerika. Byari byabereye ahitwa sinzi igihugu byari byabereyemo, Pakistani, hagati aho ni muri Pakistani. Biganiro hagati aho ngaho nta kintu na kimwe kigeze gikurwa muri ibyo biganiro. Hagati aho ngaho ibihugu byose byari byiteze ko hari buze kuvamo ikintu cyagira akamaro isi, ariko byarangiye nta n'umuntu n'umwe wumvikanye. None reka turebe umwanzuro Amerika yafashe muri iyi minsi 48 yatanze. Tuzareba igisobanuro cyayo. Reka dutegereze turebe ibiza kuva mu biganiro Donald Trump yatanze. Ngo yatanze ibyumweru 3 byo kuba ibiganiro byakozwe. Reka tuzarebe ikizava muri ibyo biganiro. Mbate 50 mwari kumwe na Mbate 50 Ngabonziza Alfred. Reka dutegereze turebe. Reka dutegereze turebe. Mwari kumwe ninjye Mbate 250. Urakoze cyane Ngabonziza Alfred.